Ket. Net laging bawi apa? Ah, emisyon din ka fate la. Msye. Haba itla po tout net. Nda kompren. Sali la. Sali la, nou di ou aniversa mou di ven chita la, ou yon pou moun kado men? Mwen ta dim sa, ou mwen ta dim sa pi boni an mwen dim ta. Dou sa ta. Ame kom bat ki da prepare bay la, sa ki map di prepare Ebi ke so a fe? Te met ton shit tay kan menm foj. Ebi leve man, leve. Leve, sa fe la toujou. Mwen ba bal de. E ba go koyo sa ma oso sa kon bol ajan. Oui, petit. Tet li map kalem, ba yon bezon man, bon kon ti chate ti chita. Est-ce que tu manger tout? Kon ba manje? Mais oh, maintenant date sa côté. An entendi sa. Pou le tou pa we moun yo chèche pou bay kado mwen ou cheke pou mba yon kado. Mwen chè. Gen bagay. Gen depin. Non tan di kon sa, yo pa yon lot kon pou yo chèche bay kado mwen yo chèche. Tonton wel. A verite. Yo al pou pa yon bon shit tay. Bay normal. Ba men. Bon shit tay. Na kondisyon sel sa map diyo. Ki yon etiman. Kini tou e? Yak tro bon, chè. Yak tro bon la. La si yo ba di. La si yo di yo mal fete la e yon ble sa. Jen vlop yon pou yon la. Wè la, nou wakazi mbabou pa an yon pou nou mi. Akselman la, mwen pe ak chita nou jistin se la bay sa. Mba wè so montre mnen nou? Mdo pe ak chita, boy sat preske fet na Dou fet. deson vos mwen, ok? Deson vos mwen, ok. Me, nou chak degaj nou pou an yon toujou. Anje, se kipe. Mwen dispe pale pou mwen bay ki mbal regli. E pi, map sou nou tale. Esko pa manje? Non, mwen map din. Ok. Oh, E pa yon pi an avet li fè nou manje? E pa yon pi avek ravet li fè nou manje fè? Disit mette nou la petit. mbadzou. Mbral pou li we, franchman mbral pou li mwen men. Me, vakabo sa gen nan moun, ou gen nan moun piti.